Al-Fatihah yang telah kita baca bersama, tentunya bersama-sama mengharap agar kiranya acara kita pada malam ini berjalan lancar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia, marilah kita melanjutkan acara kita, yakni lantunan ayat suci Al-Quran yang akan diantarkan oleh Al-Ustaz Agus Riyadi Bakri, SIP STH. Kepada Al-Ustaz dengan hormat disilakan. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan bahwa pembawa hikmah Isra Mi'raj pada malam hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI. Beliau adalah rektor daripada DDI di Mangkoso. Selamat datang dan selamat menginjakkan kakinya berkumpul dengan jamaah Masjid Ibadur Rahman. Semoga kedatangan beliau dapat memberikan hikmah dan nilai bagi kita semua.
Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Ibadur Rahman, yang saya hormati Ketua Pembangunan Masjid beserta Ibu yang sempat hadir, dan yang saya hormati ibu-ibu beserta anggotanya, yaitu anggota BKMT Masjid Ibadur Rahman, dan yang saya hormati para undangan yang sempat hadir pada malam hari ini. Begitu juga dengan ibu-ibu yang tergabung dalam BKMT yang ada di sekitar Kecamatan Tempe maupun yang ada di luar Kecamatan Tempe yang sempat menghadiri acara malam hari ini, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi sarli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufiknya jualah sehingga pada malam hari ini kita sempat hadir duduk bersama untuk mengikuti dan melaksanakan suatu rangkaian syiar Islam, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan taslim selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu senantiasa terus menerus menjadi panutan dan suri teladan bagi kita umat Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Isra Mi'raj yang saya hormati, saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili panitia peringatan Isra Mi'raj untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam rangka menyambut, memberikan apresiasi atas kehadiran kita semua, atas terlaksananya kegiatan ini. Makanya pertama saya ucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada semua yang hadir di tempat ini, dan terutama kepada anggota BKMT dan panitia masjid atas kerjasamanya sehingga kegiatan Isra Mi'raj ini terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Walaupun kita ketahui mulai dari tadi pagi cuaca tidak mendukung atau sedikit rintik-rintik, tapi tidak menghalangi kita semua untuk hadir bersama di tempat masjid ini untuk memperingati Isra Mi'raj. Selanjutnya pada kesempatan ini ucapan permohonan maaf disampaikan kepada semua hadirin dan hadirat. Mungkin apabila mulai sejak kedatangannya di sini ada hal-hal yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan ukuran pribadi masing-masing, makanya dengan itu saya mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, karena kita paham dan kita ketahui bersama bahwa kita ini adalah manusia. Manusia itu tidak luput daripada kesalahan dan keilapan. Makanya segala apa yang kekurangannya itu mau dimaafkan, karena kita paham bahwa kesempurnaannya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, peringatan Isra Mi'raj ini adalah momen yang sangat penting dan sangat pas. Karena hari ini kita ketahui adalah tanggal 1 Januari 2026. Artinya kita memasuki tahun baru. Kita sudah melewati dan meninggalkan tahun 2025. Makanya momentum hari ini sangat pas sebagai alat introspeksi diri, untuk mengoreksi diri, untuk mengevaluasi diri kita. Apa selama 1 tahun yang lalu kita telah melakukan hal-hal yang telah
dibawa atau disampaikan kepada kita semua tentang ajaran-ajaran Islam, yaitu penegakan ibadah kita. Aga ero sumpajata riolo ero 2005 makanjamu agak magamua sumpajata biasa ibadata puasata dan lain sebagainya. Itu introspeksi diri untuk memasuki 2026. Begitu juga dengan bagaimana hubungan kita sesama manusia. Aga makanjak muaga si bawa beli bolata, makanjak muaga si bawa tak lebih dengan keluarga dan orang tua kita. Itu sebagai alat introspeksi diri. Momen ini sangat pas. Momen ini memasuki tahun baru, begitu juga dengan momen Isra Mi'raj. Introspeksi diri bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan hubungan kita dengan manusia. Mudah-mudahan untuk memasuki tahun 2026 ini kita akan lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan kegiatan Isra Mi'raj ini dapat kita membawa hikmah dan kebaikan bagi kita semua. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riyolode napa nakipat terui hikmah Isra Mi'raj rilalanna kesempatan malabbi ewe untuk lebih barakatna lonit mai lebih riyolog bacangiwi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topajajiata ia mana sininna guru-guru ta ia purai pak guru ki nania didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Acarata rilalenna yewenni engkai makdupa rilalenna wenni malabbi'e nasaba iye wenni'e siruntui dua alebireng upakulingi iye wenni'e siruntui dua alebireng. Pertama alebirenna bulan raja, yang kedua alebirenna wenninna jumaah. Nasabak mak depungangi yarga siruntui dua alebireng karenanya si boleh-boleh nalalo rilalenna iye wenni'e itaroi mega ibadata rifuang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah,
sebelum ibicara Isra Mirajna nabita mompoi pakutana makedah amala agaro isunnaken ipak dupa riweninna jumae iarega riasona jumae nata tambai alek birna nasaba engkaki rilalenna ulan raja rilalenna kesempatan ngewe taparajai ka adampe mamadaini nareko dua na amala urampe tiga yaro yang pertama rilalenna agamata rilolongangi petunjukna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dari nabita aksiru minas salati alayya lailatal jum'ati wa yaumil jum'ah lailatal jum'ati wa yaumal jum'ah maka dari nabita aksiru minas salati alayya lailatal jumu'ati wa yaumal jumu'ah taroi mega salawat murialeku riwaninna juma'e nanniya ri'asona juma'e faman salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara nanigi masalawa rialeku wekasisang majepu masalawa ifong Allah Ta'ala rialena wekasepuluh pole rilalenna ia roden rehat desee ripahangi setidaknya dua gurung tiga yaro pertama nailorengi nabita nareko irapi iwen ni juma nania aso juma barak kuaga itaro mega salawata riale malebitna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ia roden rehat desee mak jelloi riale birna salawae lauri nabita nasabak makedai nabita nigi tahu masalawa rialeku wekasisa majepu masalawa ifong Allah Ta'ala rialena weka 10 maka de topan ritata nareko idi masalawa berarti rielau doangangi nabita tapi nareko fong Allah Ta'ala masalawa berarti nama seki puange sehingga akatana ya roden rehat dese emak kedai nigi masalawa wekasi selauri nabita ria masewi rifong Allah Ta'ala weka 10 maka de topan ritata jangan ka 10 pamasena puange se dimua pamasena werengi salama ni maga naro nareko 10 pamase na modala na yaro 10 pamase se di salawa lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam taparajai ka adampe uniriolo kuki pinrang hadere kiwi undanganna siaji seleta ritana pinrang selesai ki macerama engka jamaah makutana makada ustaz tegairo salawa kami nama lebih nasaba megalade modele nasalawae engka salawa ibrahimiyah engka salawa nariyah engka salawat kami kamaliyah engka salawat as-sirajiyah megalade rupa-rupa nasalawat karenanya pakutanana makedai tegai narosalawa kami nama lebih taparajai ka adampe ubaliwi pakutanana ia rotomalebita rimakedanna ia tu pakutanata purai uakutanang risalah sedie topan rita maraja ia engkai di Mesir ria senge Andre Guruta Syekh Ibrahim Al-Hudhud beliau adalah mantan rektor Al-Azhar Kairo Mesir sewa wetu ta engka di Mesir ia ro Andre Guruta Syekh Ibrahim Al-Hudhud engkai hadir mapa kuliah kebetulan yang disampaikan
mengenai hadis-hadis Nabi tentang salawat. Selesai Andre Gurutta menjelaskan wakai limaku mendre. Gangkan nama kedaka ia syekh tegai 7 yang mana benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya rega Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka depa kutanaku tegai 7 Allahumma salli ala Muhammad. Ya rega Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata mapebaliwi Andre Gurutta makeda salai pakutanamu. Maka de pakutanaku tegai 7 ternyata maka de papebalina salai pakutanamu. Pertanyaan magina salah maka de Gurutta kumakutana ko makeda tegai 7 berarti engkau tu salah. Padahal dua-duanya benar. 7 mana muat. Yang baca Sayyidina oke, yang tidak baca Sayyidina juga oke. Gangkana maka de Andre Gurutta ajak muakutana makeda tegai 7. Tapi akutana ko makeda tegai malebih. Gangkana mete kasih makeda kumapa kitu syekh tegai kami nama lebih. Ternyata mapebali wi Andre Gurutta makeda idza kulta narek ko masalawat ko namu baca makeda Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dek gaga Sayyidina maka de Andre Gurutta fakad akhazta bilittiba itu berarti maka coy kori parentana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan magina ria sengi maka coy ri parentana nabita nasaba engka sahaba lau mangolori nabita na inapa makutana makada ya Rasulullah amma assalamu alaika faqad arafna surona Allah Ta'ala iyan namua mak bereselenge laurialemu iriseni makada sahabae mak bereselenge laurialemu iriseni tiga yaro assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gangkana maka de sahabae fa kaifa nusalli alaika lalu yagatosi carana masalawa rialemu mamutko nabita. Tidak lama kemudian nakai ulunna nabita mendre nainapa makedai nabita nareko elok ko masalawa lorialeku baca lalui. Maka de Nabi takuelo ko masalawa lorialeku baca laloi maka de topan ritata iya nahe salawa kami nama lebih nasaba Nabi ta langsung mapak guruangi. Pertanyaan maraga na bacana taparajaika adampeng malampe-lampe bacana gangkana tapadecengi mi ing kalingana nasaba we kasih semi elo ubaca. Pertanyaan maraga bacana maka de Nabi takuelo ko masalawa lorialeku baca laloi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya apalah ni kapan? Alhamdulillah. Kesina ceramah di pincep putih tapi kasih semi palari apalah ni. Maka dia topan ritata iya nahe salawa kami nama lebih nasabak Nabi ta langsung mapak guruangi bukti alek birena iya naro ibaca riwatu tamas sempaja gangkana maka dia Andre Gurutta kuma salawa ko namu baca maka da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dek gaga Sayyidina
faqad akhazta bil ittiba, itu berarti maka coe kori parentana nabita. Nah sebab maka de nabita bacai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebaliknya maka dia reguruta wa iza kulta iyanna muanarek ko masalawa ko namu bacai makada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, betuan aku mutambawi sayyidina, maka de andre gurutta fakadil tazamtal adab, itu berarti makiad ko laurina bita. Tapa maka da si andre gurutta alitibau duna adabin jafa, maka coy ki nade gaga pangaderena makurak-kurangan keiasena aga betuana hidup manipahan. Ini berarti yang mau baca sayyidina silahkan, yang tidak mau baca sayyidina tidak jadi persoalan. Intinya wani jumai tatari mega salawata linabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taparajeka dampe sebelum lanjut mumpu ngerangi urang pedendre maka coy ki nadega aga pangaderena makurak-kurangan keiasena aga betuan nama kede rumusna taparajeka dampe ku elok ki salama akka coy ki tapi ku elok ki malekbi akke ada ki wakulingi ku elok ki salama akka coek ki tapi kuelo ki malekbi akke ada ki. Walangi contoh, aku engka orwane mas sempajang, orwane mas sempajang, ternyata ia ro pakaianna macam cambi mi bawang, baju dalam, baju singlet macam cambi. Nainapa masulara lampe masulara levis celana levis eloka makutana ku engka orwani makuro modele nama sempajam macam cambi mina masulara levis kira-kira esagaro sempajan naya regana de esa pertanyaan magina esa nasabak tatutu ni uretna tetapi matuk kusubui lokaki mak berejama di masjid Ibadur Rahman ternyata engkatonge jamaah pole mapakutongen romodelena macam bicambi mina masulara lepis sama masjid macoe mak berejama subuh insyaallah essa sempajat subunna tapi kemungkinan engka jamaah mete rilalengati makedah malah sekape ini aga sabakna najamai agamai dek nasibawaiwi pangaderen kunihe mondor rumusna kuelo ki salama akka coeki tapi kuelo ki malekbi akke ada ki walaki si contoh ia heto maceramaiwe kui di pesantreta dede imangkoso monro sewa wetu mapangaji kak riolona anak-anak santrita makun reye matenganga mapangaji tapa masolangi sadaku walhasil upuadangi anak-anak to maka dakakna tolong ambilkan air minum nasabak masolangi sadai. Tidak lama kemudian engkana anak-anak lari mesu lo sapa uai. Tidak lama kemudian engkani romai pole tiwi uai si botolo air mineral dengan merek Le Mineral. Utanai maka dakakna magina Le Mineral maka de anu ustaz sengaja Le Mineral karena Le Mineral ada manis-manisnya. Nekia ternyata
ia rodenre lapunganana dek na langsung naserahkan ia ro'uai si botoloe. Tapi sapa ilek biriolo penne-penne nainapa napatadangi ia robotoloe riasik na penne-pennewe nainapa nataro rioloku sitongenna madeceng upahanna gaukna iya rolapunganana. Tapi sengaja kak makutana makedakakna kenapa pakai piring padahal saya hanya minta air. Makedaka alanga uae dewa keda alat toka penne-penne. Ternyata ia rodenre lapunganana nabaliwi pakutanaku maponcok pape balina dua mi ada napau ia rolagi mak bahasa ara i mape bali tapi si senna mape bali keret bulu-bulu kunataro aga sababna makutana kama kedana kenapa pakai piring padahal saya hanya minta air. Ternyata mape bali makeda takdiban wa ta'ziman makiade nania mapakalebi si senna mape bali mapakro mater upada makedakakna para kaiwiyatu jaga itu karena yang hilang hari ini bukan ilmu tapi yang hilang hari ini adalah adab dan akhlak. Elokak makutana salaga ia rodenre lapunganana nareko langsung naserahkan ia ro'uai si botoloe. Salah gana reko langsung naserahkan uai si botoloe pape balin nade nasala nasabak ya metor parentai. Tapi sepakat ki makeda malebbi gau nalapunganana nasabak najamai parentai nasibawai wipangadereng kuni hemon robutina kuelo ki salama akka cuek ki tapi kuelo ki malebbi akka ada ki. Hadirin yang dimuliakan Allah, amal yang kedua wenni juma dan niat as-juma kebetulan wenni juma maka dai nabita mangqara'a suratul kahfi nigi baca suratul kahfi yaumal jumu'ati li as-sona juma'i adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini majpu engka tajam matapak laurialena tajapole rifongallahu ta'ala matapak laurialena bainal jumu'ataini ripal lawanganna dua juma' aga betuanna barakatna suratul kahfi riwaninna juma'ena niari as-sona juma'e wat dingi mancaji saba nama tappa itajab pamasena fong Allah Ta'ala lauri idi mapamula iya he jumae letu esso juma mangoloe neki yang mompo pakutana magana pali iya ustaz nasaba iya rotuliwa malakenge tania suratul kahfi tapi ia tuli ubace kunni jumae surah yasin gangkana mompo istilah yasinan jarang mengkalinga istilah kahfiya ya ratul yang kalinga yasinan jarang mengkalinga kahfiya onna kuka masjid anak banua lepa masempaja masjid takwa masempaja mangaribi. Selesai ki masem pajam magharibi berangkat menuju Lopinco Putih. Ternyata hampir semua masjid yang ada di pinggir jalan pada mengaji mana jamaah pakai mic, pakai speaker pada nabaca raweng kalinga suratul kahfi. Gangkana matengaro den lari otoy, gangkana mompo dipikir aku makada kaelo kak cerame matu ya. Pertanyaan, hak desena nabita nasuro ki bacai suratul kahfi tapi magana iya ustaz iya rotuli ubacai surah yasin pape balinna iya surah yasin bacaan bebas waktu aga betuanna maka den nabita man qara'a yasin fi yaumin aw lailatin
Nigi bacai surat Yasin ri esoe iare gari wennie dek narampe nabita makeda esoaga dek to narampe nabita makeda wenniaga makeda nabita nigi bacai Yasin fi yaumin aw lailatin ri esoe iare gari wennie ibtigha wajhillah nasaba napumina saifam masena puangi gufira lahu riya dam pengiwiri tu dosana aga betuana surah Yasin dek nai rampe essoaga wenniaga berarti surah Yasin wenni aha jaji muto wenni yasineng jaji muto wenni salasa naken nato wenni araba waddito wenni kamisi makasito wenni juma lebih pa nekia iya surah Yasin bebas waktu berarti kapan saja boleh dibaca hanya saja suratul kahfi napakas seinabita maka dawenni juma nania as-juma sehingga kumapakir modelena iya roidi mabiasena mamala kengi surah Yasin tapat terui amalata nekia elok ki tambah-tambahi amala nawat dingit menrek kelas aga betuana tabaca ilek biriolo suratul kahfi nainapa tabaca surah Yasin. Pertanyaan, magina suratul kahfi lebih biriolo dibaca nainapa surah Yasin? Pape balinna satu iya suratul kahfi manasah desetna wenni juma iya rega as-juma sementara surah Yasin bebas waktu ipak diole mat tentue nainapa umumnya. Yang kedua, dari segi susunan Al-Quran yolo metoi suratul kahfi nainapa surah Yasin. Tapi ustaz waddiga surah Yasin yolo nainapa suratul kahfi pape balinna waddi aga betuana idi manina polei tega kira-kira masagena nan yamalomo riseseta iya nari yamalakeng nainapa ripanenungan taparajai ka dampa iya roma biasena baca surah Yasin tapat terui amalata neki asikesinna itambewi bacai barak kuaga wadiki menrek kelas suratul kahfi nainapa surah Yasin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yatamaini Isra Miraj. Setengah janir. Tabarajai ka dampeng. Isra Mirajna nabita maega wedding irampe. Neki hari lalena kesempatan ngewe ubata siwi ritelue sewa-sewa. Tega yaro pertama. Riwatuna nabita sallallahu alaihi wasallam ripalalem penni pole Masjidil Haram lauri Masjidil Aqsa ternyata menurut riwayat wekatelui nabita ripalepa mas sempajan di tengah lalu kulingi dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ternyata ipalet panginabita mas sempajan dari malaikat Jibril ritengalalan ritelue onrong. Pertanyaan tege monrol lepang. Yang pertama ipalet panginabita riset die kampung ia ria senge Yasrib. Ia nahe kamponge makukwange ria seng Madinatul Munawwarah. Maka dari malaikat Jibril ya Muhammad inzil fasalli Muhammad lepako mas sempajan. Selesai mas sempajan nabita maka dari malaikat Jibril ya Muhammad atadri aina sallaita Muhammad mis semua ga maka datega korona mon rumah sempajan mapebali nabita maka da wallahu a'lam. Kana maka de malaikat Jibril ia tu dendre onro monroye mas sempaja ria sengi Yasrib ne kiamat ria sengi Madinatul Munawwarah nakun romati malaikat dapurang pole tanah Mekah lauri Madinatul Munawwarah itulah tempat hijrahmu.
selesai kri Madinah ipat terusi Allah lengenna narapi bulu turisina narapi bulu turisina ia engkai di tanah Mesir. Maka dasi malaikat Jibril, ya Muhammad inzil fasalli, Muhammad lepa ko masempajang. Lepan Nabi ta masempajang, selesai masempajang makutana si malaikat Jibril, maka da atadri aina sallaita mi semua ga maka da tega korona monro masempajang, maka da Nabi ta wallahu a'lam. Pong Allah Ta'ala masoro misengi maka de malaikat Jibril ia ro onro monroye masempajang ia naro ria sembulu turi saina kuni rofuang Allah Ta'ala sipak kada ada si bawa Nabi Musa alaihi salam kallamallahu Musa taklima betuana kuni ro monro sipak kada ada pong Allah Ta'ala si bawa Nabi Musa alaihi salam. Selesai ribulu turisina ipat terus si Allah lengenna narapi se di kampung ia ria senge Baitul Lahmin bahasa Arabna Baitul Lahmin ne kia makukwange marisengen ria seng Bethlehem Baitul Lahmin kyoki bahasa Arabna Baitul Lahmin tapi ya masawro yang kalinya Bethlehem tega yaro ri Palestina Israel ipalepan Nabi tamas sempajang selesai mas sempajang makutana malaikat Jibril atadri aina sallaita mis semua ga maka datega korona monro mas sempajang maka dai Nabi ta wallahu a'lam. Pong Allah Ta'ala masoro misengi maka de malaikat Jibril ia naro onro rionroi rijajian Nabi Isa alaihi salam. Selesai kuro napa ipat teruk Nabi ta mutama di Masjidil Aqsa tanah Palestina. Pertanyaan, agaro kira-kira hikmana nai palepan Nabi ta di tengah lalu masempajang pakulingi agaro kira-kira hikmana naripalepan nabita ritengah lalu masempajang ternyata mapebali topan ritata rima kedan sengaja puang Allah subhanahu wa ta'ala nasuroi malaikat Jibril palepangi nabita masempajan rimadina masempajan ribulu eturisina masempajan di Bethlehem, masempajan di Madinah, kamponna Nabita, masempajan di bulu eturisina, onronna Nabi Musa tarime kita Taurat, nania di Bethlehem, onronna Nabi Isa tarime kita Injil, ternyata make de topan dita sengaja di Palembang. Nasaba elo iri parengeran Nabita, makeda Nabita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjuangan nabi-nabi yang ada sebelumnya, utamanya nabi-nabi yang diberikan kitab oleh Allah, termasuk Nabi Isa kita Injil, termasuk Nabi Musa kita Taurat, nanya Nabita kita akorangi. Gangkan nari lalenna watini makede pong Allah Ta'ala watini wazzaitun waturi sini wahadal baladil amin. Agak betuana maka depong Allah Ta'ala watini demi buatin matanre pong Allah Ta'ala nasabak buatin wazzaitun dan demi buah zaitun waturi sinin dan demi bukit turi sina wahadal baladil amin dan demi kemuliaan negeri yang aman ini maka di topan ritata negeri yang aman wa nuasale wagenge iya naritu tanah Mekah. Sekarang pertanyaan agar hikmana nasi tola-tola ya ayae watini wazaitun waturi sini wahadal baladil amin maka di topan ritata satu iya ropong Allah Ta'ala bebas bersumpah dengan apa saja. Pong Allah Ta'ala bebas bersumpah dengan apa saja nasaba alena mapun nangis ini nasewa-sewa.
karenanya bebas bersumpah dengan apa saja. Tapi nareko engka sewa-sewa napile fongallahu ta'ala matanro, maka ia ro sewa-sewai dua kemungkinan, imma di gara-gara alek birena, imma di gara-gara akke gunana. Ketika Allah memilih sesuatu untuk bersumpah, bisa jadi karena mulianya dan bisa jadi karena manfaatnya. Pertanyaan, watini waz zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Allah Ta'ala napile buah tinge, napile buah zaitunge, apakah karena mulianya atau karena manfaatnya? Ternyata maka detofan ditata Allah Ta'ala napile buah tinge, napile buah zaitunge, tania gara-gara aluk birna, nekia gara-gara akke gunana. Kuromak jello buah tin dan buah zaitun mega gunana. Sekarang pertanyaan, mega tomma gunana kalukue, mega tomma gunana mandike, mega tomma gunana pauwe, mega tomma gunana kalikie. Magi nadek nak kada Allah Ta'ala wal kaliki wal kaluku. Wakilingi magi nadek nak kada Allah Ta'ala wal kaliki wal kaluku, magi nawatini waz zaitun. Maka de tofan ritata sitongenna fongallahu Ta'ala buah tin dan buah zaitun yang disebut, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah tanah yang banyak tumbuh buah tin dan buah zaitun. Ternyata penelitian ulama, buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di negeri Palestina sampai Damaskus, Suriah. Pertanyaan agak betuanna, Palestina sampai Damaskus, Suriah, ia nahe kampungna Nabi Isa alaihi salam. Wa turi sinin, nannia bulu turi sina, ia nahe kampungna Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin, nannia alaq biranna wa nuwasale wagenge, ia naritutana Mekkah nannia Madinah, ia nahe kampungna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gangkanna sitola-tola ia telue Nabi Isa, Nabi Musa, sibawa Nabi tanah Palestina, Bukit Turi Sina, nan nia tanah Mekkah nan nia Madinah, majello imakeda ia telue mala de sehubungan gangkan nama kede topan ditata kuni romon rohi kemana ipalet pangi Nabi tari Madinah. Nainapa ipalet pangi di Bukit Turi Sina, nainapa ipalet pangi di Bethlehem onron rijajian Nabi Isa alaihissalam sebagai simbol hubungan yang kuat antara kitab Injil, kitab Taurat dan Al-Quranul Karim. Nekia engka guru maraja kuhe magiro nari palepan Nabi tamas sempajan di tengah lalan, padahal ini adalah perjalanan singkat sitongenna elo ki ipaseng namu maraga sibuta ajak lalo talupai sempajan pakulingi paseng ya. Isra Mi'raj adalah perjalanan singkat, tapi magi nari palepa we katelu mas sempajan. Karena itu merupakan pesan namu maraga sibuta ajak lalo talupai mas sempajan. Gangkan nata parajai ka adampet taparajai ka adampet. Biasa urampe keliru nareko engka tahu gara-gara jama-jama nareko engka tahu gara-gara sempajanna nama solangi jama-jama linona. Oba kulingi keliru nareko engka tahu gara-gara sempajanna nama solat jama-jama linona. Tapi liwak pikelirungna nareko gara-gara jama-jama lino nadek muna hanas sempajan. Tawarajeka dampeng mata humbaru ki uniriolo elo kamakutana magatimu ki geromoto mas sempaja subuh.
Narapi amat atek 10.2 nak kalimana marelodo. Ya Allah, 2025 telah berlalu, begitu banyak kenangan yang kami lakukan di masa lalu. 2026 sudah ada di depan mata. Ya Allah, berikan kami kesuksesan, berikan kami keberhasilan di hari-hari mendatang. Di tahun 2026 matunu ni barlewe, matunu toni balewe, nanda ni masipak sekeluarga, monrotoni makaroke. Nekia akuasan na Allah Ta'ala. Silalona baca doa di tengah benih, ternyata matengah imoto masampaja subuh. Mega kejadian ngonak masih dia. Pertanyaan, agak sahabat na urampe ya. Mari lo doang ibn riolo supaya 2026 lebih baik daripada 2025. Tapi tengerangi hak deset nanabita rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakang riolo nasubue masorode cengi nayali nolol lisa nape sempaja subuh matengah ni tafaraje ka dampe unni juma'i subuh matue tafaraje ka dampe makede rumusna istiqamah ki masempajak berejama 5 waktu. Tapi nareko dek panariul lepak 5 waktu berejama ta paling tidak tak upayakan ajak na lepe 2 berejama rima siji. 3 yaro. Elok makutana bu. 3 yaro 2 sempajang aga. Sempaja subuh si bawa sempajang isa. Lalu kamu kena mengaribi sempaja subuh si bawa sempajang isa. 3 dasarna maka dia nabita man sallal bardaini nigi mas sempaja 2 ceke. Maka dia nabita man salla al bardaini nigi mas sempaja 2 ceke. Pertanyaan 3 riasa 2 ceke engka makada sempaja subuh si bawa asara engka to makada sempaja subuh si bawa isya engka makada sempaja subuh si bawa asara engka to makada sempaja subuh si bawa isya nigi mas sempaja 2 ceke dakhalal jannah insyaallah tamak surga. Allahumma amin. Na jamingi nabita tamak surga. Dek na jamingi nabita de talepan ranaka. Wah kulingi aku istiqamah ki masuk pajak subuh jaminan masuk surga. Dek ni gaga jaminan de talepan ranaka. Aga betuan na tali tutiwi sempajat subuta barak kuaga engka jaminat tamak surga. Tapi tak upayakan ngaleta dek talepan ranaka. Pertanyaan agamemo palepangi ranaka. Pape balinna dega aga palepangi ranaka sangadinna dosa. Na dega aga tahu dek gaga dosana. Nareko engka mengaku dek gaga dosana madosan itu. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Sebab mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali nareko hasanah haji saleh. Aga hubungan nama tu kusubui tafarajeka dan pemakaian nabita. Afdalus salawati indallahi sikesina sempaja risese arajan nafuang Allah subhanahu wa ta'ala salatul fajri yaumal jumu'ati fi jamaah. Maka dia nabita sikesina sempajan risese arajan nafuang Allah ta'ala ia naritu salatul subhi kama keda salatul fajri sempaja subuh yaumal jumu'ati ri asona juma'i fi jamaatin rigau engkat tamak berjama. Pertanyaan makin apa kuro
nasabak sempaja subuh ri asona jumae mak bere jama ipak depungi telu alat bireng tiga yaro satu alat birengna sempajange pole ri limai wetu loro asar mangaribi isa subuh sepakat topan ritata kami nama lebih sempaja subuh. Kemudian asona jumae pole dipitung ngasoy aha asene salat saaraba kami si Jumat satu sepakat topan ritata aso kami nama lebih ia dari itu asona Jumat. Kemudian sempajak berejama antara sempajak tungke nania sempajak berejama sepakat topan ritata malek bi sempajak berejama gangkana sempajak subuh ri asona Jumat mak berejama napa depungi telu alat birang tatambai alat birangna nareko ijame kumasijie malek bi sempajanna malek bi wetunna as-sujuma malek bi carana berjama nanya malek bi toy onronna nasabak rejama rimasijie weni juma imatu eloi irita maka danak baraki kumuigar nak barakaki muigar isra merah aja dia weni hadirin yang dimuliakan Allah. Hikmah yang kedua isra mirajatna nabita narapi Masjidil Aqsa. Selesai mas sempajan nabita si bawa nabi-nabi elok ni menrek mameraja rilangi pitu susungi ipa poleangan ni nabita telu sewa-sewa agayaro engka si mangkok-mangkok cani engka to si mangkok-mangkok waidadi bahasa Ogi bahasa Indonesiana air susu tapi lebih upoji sedikit tepi bahasa Ogi nah cani si bawa waidadi si bawa tuak pai pakulingi telu ipapiliangi nabita cani waidadi si bawa tuak pai ternyata nabita nenungi cek de iaro cani nainapa napa capu iaro waidadi nade nages-gesai ia rotua pai pakulingi nenungi de ia rocani nainapa napa capu ia roai dadie nade nages-gesai ia rotua pai si senai ri tari malaikat Jibril tapa makade malaikat Jibril ya Muhammad asabtal fitra tujuni piliham aga sabana makade topan ritata benenge tua pai napi nabita mabuk manang ummak nanatar nade lagi nagesai nangka mabuk maga naro bene nagese nabita pertanyaan agak hikmana ya na ipapile nabita coba langsung ni tiwiro waidadi ajak nagaga tua pai magi na ipatiwira tua pai riolo na nabita kato wedadi kato cani aga betuanna itu memberi isyarat pilihan dalam hidup ini begitu banyak pilihan pakulingi dalam hidup ini begitu banyak pilihan gangkana ku salah pilih ki ajak tapasale kong Allah Ta'ala idik napole mengapa salah pilih yang kedua dua halala set diharam cani waidadi halala set diharam tuak pai magi da bandingan na 21 karena sebenarnya pilihan kebaikan lebih banyak daripada pilihan keburukan tapi yang jadi persoalan lebih banyak yang memilih keburukan bu elokak makutana hidup ini ada pilihan makedai elok-elonge madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu kata elok-elok makura madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu nareko mapaki pilihannya dek mana masusah atau mapilih nasabak mana semua onrona tangan kanan madu tangan kiri racun mana semua yang jadi persoalan hari ini dek nanai riset mana madu mana racun
Bakuling aku makai dari madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, malam mak moy ro. Nah sebab manesa onrona, tangan kanan madu, tangan kiri racun. Tapi makuk wangi sama nama susah ni irisa, yang mana madu, yang mana racun. Sekarang pertanyaan, lalu ya gani carana nawedingi malo memapile tengerangi wasyamsi wa duhaha. Kakuncin nakro tengerangi wasyamsi wa duhaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada umat manusia fujuraha, potensi melakukan keburukan, wa taqwaha, dan potensi melakukan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha. Paha tahu ia si mata engkai pacingi atina. Wa qad khaba man dassaha. Ne kia cilaka patau ia si mata engkai carepe atina. Bakulingi kad aflaha man zakkaha. Paha tahu ia si mata engkai pacingi atina. Wa qad khaba man dassaha. Cilaka pahasik dia rupa tahu ia si mata engkat carepewi atina. Tengerangi kisana Isra Mirajae agayaro ipa mulewi alla lenganna nabita rigau engkanna ipa cingi atinna lebiriolo. Itu isyarat supaya Nabi tidak salah pilih sebelum naik bermi'raj ipa cingi lebiriolo atinna. Karena itu isyarat kunci untuk benar dalam pilihan tapada cengi apa cingenna atita lebiriolo. Pertanyaan makukang magani atita makukang. Pertanyaan mapacin ga macare pamupa ga. Pertanyaan ku macare pai yage carana pacin untuk bali wiya rupa kutanan yage carana pacin maelo iya kutanan agame macare pai wiya tita. Nah ternyata make de topan ditata dega aga care pai wiya tita sangadina dosa. Oleh karenanya ia nahe dosa melo isi mata engkari pacingi poleriatita dengan cara itaru mega tobata nenia istighfarta rifuang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dua niro hikmah terakhir yang ketiga. Hikmah yang ketiga rimun ripurana mapile nabita di Masjidil Aqsa napile cani enenia waidadi nadet nagesa-gesa tua pai singkat cerita elon ipa meraje mendrek di langit pitu susungnya tafaraje ka dampa mendrek nabita si bawa malaikat Jibril di langit mamulangi fastaftahal baba Jibril min lautim patangi malaikat Jibril. Faqala al-khazinu makkutanai malaikat pajagai makkedaman antani ga iko mappebali malaikat Jibrilu makkeda Jibrilu iya na malaikat Jibril makkutana si malaikat pajagai makkedawa mamma'akani ga palik musibawang makkeda si malaikat Jibrilu Muhammadun ibnu Abdillah iya ru'usi bawangi Muhammad anakna Abdullah. Makutana si malaikat pajagai makada Muhammadun ursila ilaih Nabi Muhammad ga musibawang makadai malaikat Jibril na'am Muhammadun ursila ilaih tongen ia ro usibawange Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam marioren numanum malaikat pajagai na timpak babana langit mamulange mendrek Nabi ta maka gorang malaikat makada marhaban bika ya Rasulullah selamat datang wahai Rasulullah. Mendrek di langit mamulangi si runtu inabita si bawa Nabi Adam alaihi salam. Si runtu inabita si bawa Nabi Adam alaihi salam. Pertanyaan agana kejadian ya rawatue. Rimun ripurana si bereselengi nabita si bawa Nabi Adam. Rimun ripurana si bereselengi nabita si bawa Nabi Adam. Masih lengi Nabi tamita ineneta Nabi Adam alaihi salam.
Nah sabab menurut riwayat neneta Nabi Adam alaihi salam nareko gilingi sebelah atau maca waca beru. Tapi nareko gilingi sebelah abiyot teriwi. Upakulingi ke kanan tersenyum manis, ke kiri beliau menangis. Nabi Adam menoleh ke kanan tersenyum manis, menoleh ke kiri beliau menangis. Masalah Nabi ta nama kutana dari malaikat Jibril, ya Jibril magin apa kuro. Ternyata mapebali malaikat Jibril makadae Muhammad. Ia ronenemu Nabi Adam alaihi salam nareko gilingi sebelah atau naitamanangi anak apona ia engkai rilebot natanai maka sing hubungan nasibah Allah Ta'ala maka sito hubungan nalori padan nari pancaji hablum minallah hablum minan nas maka sing hubungan na maca waca beru Nabi Adam mitamanangi anak apona maka sing hubungan na hablum minallah hablum minan nas. Tapi magato sina teriku giling ilo sebelah abio maka de malaikat Jibril Muhammad iya ronene mu Nabi Adam nareko gilingi sebelah abio naitai anak apo nari lebok natanai de nama de ceng hubungan nasiba Allah Ta'ala de na sempajang de na pada cengi hubungan nasiba puange nan niari padan nari pancaji magalak de si bombe ia narosabak na teri Nabi Adam mitamanangi anak apona aga betuanaya ak guru maraja termasuk ki mapide cenrito pajajiata nareko engka ki pada cengi hubungata minre yase nenia hi pada cengi hubungata lauri padat taripancaj alama sia-sia wetunna engkamu pitomatoata pada engka ki silokalokai anure si bawa amure tapi si senna mate tomatowata de nanengka isiarewi amureta pakulingi wetunna tuomu patomatowana mati nulu lomite amurena tapi si senna mate ni tomatowana de nanengka na celle-cellengi amurena padahal taparajai kadampa termasuk berbakti kepada orang tua pada cengi hubungata menrek yase ipada cengi itu hubungata lauri padat tari pancaji lebih paha hubungata padat tamasul surang gangkana mau peki ia roidi engkemu pa tomatowana mau peki ia roidi engkemu pa tomatowana. Nah sabab engkamu pitumi tai cawa-cawa cak beruk na tomatowata nekia iya ro idi de enagaga tomatowana pak doanget tataru maiga barak kuaga ipas salama iri fongallahu ta'ala se di Indo naulle parakai 10 anakna upakulingi se di Indo naulle parakai 10 anakna tapi terkadang engka 10 anak de naulet para kai wise di Indo upakulingi pe mapa maker-ker sedih se di Indo naulet para kai 10 anakna tapi terkadang engka 10 anak de naulet para kai se di Indo tengerangi Indo ta namu maraga sibukna namu maraga igana jamanna kumalasai anakna nasalai jama-jamanna nadek nalau mita nasalai jama-jamanna nalau mitai anakna tapi engka anak malasa indokna denengka nalau mitai indokna dengan alasan mega jama-jamanna ya nah Nabi Ibrahim Nabi ta menrek rilangit pitu susunge rilangit mamulangi si 7 matai Nabi Adam alaihi salam masih lengi mite Nabi Adam nah sabaku gilingi sebelah atau maca-waca beri gilingi sebelah abio teriwi ternyata itu merupakan isyarat ia tu tomatowata namun lele diri pamasena puangi tetap na perhatikan kedo-kedona anak apona karenanya tanggung jawab tak manengi untuk senantiasa berbakti dan melakukan kebaikan kepada orang tua kita.
Hadirin yang dimuliakan Allah. Nareko Isra Mirajna nabita melo dibicara megala de wedding irampe. Na urampe dendre maka da ubatasi ni ditelu sewa-sewa. Na genna ni telu. Oleh karenanya insya Allah ku pasti matuk masjid lenge na ipat terui iya ceramah Isra Miraj nasaba insya Allah tanggal 10 opak pai mengi rewa muki di tanah sengkang insya Allah. Saya kira demikian memuarit napa barakah ki Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman mahsuma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.